Shubor nakaslem jong unong san hima. Chairman ka Green Tech Foundation habede berkakot ka kya jong kalanang tulot bat menta kalapoi syagasngi ka bakandai jong jing sya tangan jong katkum ka jing thu uba retailing do Secretary General ka Foundation ki doktor ka DMHO bawan banpet ya ka kot ka kya jong chairman ka foundation kila batai bakala tulot bha ka immunity jong ka met jong shu loong banakalyang ki doktor na po DMHO kila batha si batha ikinong yalam ban kitno yoba ban siudor nonglang sya hospital. Hendai nak liang ucaman udang yai pen hitriang hakandong rim bakat ba ka sarkar kampat pendam ya ka jingtmute ya ka touch umnyam resort anspa ha udum pongdeng unam pendam satya Menta kasi ka bakandai jong kajing sya jing it klambo por ka jong i chairman ni jong i ba ban seudor longlang ka condition ka jong i hakamat ka phat tlot ba kalang tlot su ban ya ka bamenin kasiru ba hadu menta jing syan menhakini kisngi i chairman jong i danglong ban ya karan beriu ban e ndrei menadu menin kasngi atlot kelas dang hiar kata ka immunity jong i de nakaliang ka DMHO dila persang ban ong bayara no hospital ya no hospital bahang ni kamlong ban ai kata ka treatment ndrei ngipat ni kren syai ba ngi yang ya kata karai ka jong chairman jong i ulai ke direction ani ka jing ka i badal lang kun nuru wat nung sya yaki ba kinra yang anang ni napok maran malki te kum sibenta nomor ba kelatlot kamai ka phat ni suthu baki pun ba kita ki infection ki ula ban wan ru nomor ka jing tlot jong kamet tingila persang ban sanitize no ka jaka dak wangi isu jengai no ka jing ya kublekti hapring chairman bat ki ba andri tam bikin su jengoi ban meiru inci pejaki dak bara kti ta jengwan ki doktor mana dai kami yang ni nakaliang ki doktor mene ke step kilawan te kumjut na civil hospital lawan te mentan nang sipang hi dang sumi hi dai DMHO ilawan banjungo i chairman di jongi te nakaliang ka jong iru ila patai sai chairman ba kamlong su i in song sa kan nang ni namar ba la dengkam i pan hospital ban yo kita ke jing sumar te nakaliang chairman ti ila ne namar idang tibriu hadu mentaru yang scam yang kanong rem ka ba kuj badi yang bakat ba kajing dawa kajongi kampat padiang ke sarkar tembut ya inum dan manu manuru pala ban pergi nang ni namadan malki